Ulay pi baro perlok pai ki baju sotanat man pai ki video jonga kumta menta sni an pni pi ka we bala de pi lada sniu ka network sha snow nyo pi ne sagi jaka gi ba pi sa takwe ka option ka bangan sa ye pi menta la ban pandon kam da ka option te pni yo full network but ka data ro pni yo unlimited te ke ta option sa yang an pni pi yang ne đây udeng pio i sejrong em baik pio i kedai ke saudong ke tiar ke banga pandai yang tai deng kedai ke ding pio i ngikut yo tai air fiber utai ngikut yo outdoor router but indoor router ngan sepen EP pe lengbau ne wire na join nang ne sepo ing to ne pat ngi kon yo indoor unit pyo i na indoor unit te hang ne ngilek on off yo ngila ban on off yo ne unit yo ne tiar air fiber te lengbau ne em te pinyo ka network full but une ujonga em udeu Airtel air fiber pilaman pendai da Jio air fiber udon hi tenga pendai da air fiber nama ba ngasa senong kendong kambes Airtel air fiber bat sha kinong sorpat te kilaban pendai da Jio air fiber kalau persyang pendai dau Jio air fiber andre itu ki company Jio kim ngai ban one channel nang kendong da gadau ngali pendai dau neu Airtel air fiber pi lengbau neu Airtel air fiber em perlok pinyo ke data ru unlimited kitu kiba pendon kam ya ke data sengibat senya te kena ke option nang benta jongki bila pendai yo neu Airtel air fiber haka jaka kebam don network ro pinyo full network lengbau ne kamut amde ke network lengba ke wifi pin connect yo ne tela de pikwa ban sim connection yo ne pila ban apply na company ne pila ban contact ya ki agent kiba don ki dukan kiba bu kiba apply sim card la ne kiba thap kiba recharge phone pila ban contact mat ki kin ban connect ye phi yo ne air fiber ta kana ke best option lebih pendon kam ya ke internet unlimited ta pila ban pendai ya kene sama share lem kene ke video mah perlok kena bangan yo ban shna khambun ye phi kum kene ki video so bahasa komen ke jing ranyo phi boleh sibun